Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing syak kena pena pistol ha Presiden Kakasi Jantia National Union ubak niman en syadap negasngi ubak Dapoiwanmi Laloo harengkat ki dekat jong MPUF kelapan syai ba kajing kena jong ubak niman en syadap kamlong ka badai. Syusyu ubak Laloo lo kena wakini ki breu manla kapor ki apa surak ba tang bandawa pisah. Nakaliang ubak Laloo lo ituru nakaliang jong u madeh te begini kajing ja lo let be chathadat banyak keren om halenti singking. Habai dia bagi jengkena pena pistol nakaliang ubak Laloo ulaong ba umpat ju Pyndonkam pistol ba ulaong ru ba udai Nongïalam Sengbhalang de u Kaikhlaw. Ulaong ru kom Nongïalam u yakin tu ki dekat kaseng ban bot ya ka an man percaya ka. Kalai trik nakaliang jonga ngayo ya ka jingtip lang bagi dekat ki jonga ki don ki dekat jonga ki ba sai ya ka kam business ka kam kaya ya masih kamdai balong illegal andoi ki yalang ba chalan te nakalian jonga haden pade ba ngayo ga phone ba ki don get to ganingot ki bro ki pomi tho ki ba ya ki kali ha mo kondor te haden nang ta I wai na ki khot jongi la request nga ban na pai kai ga baje ante te haden ma ngayo jingte bakla ra ya ki kali spot hanan te ngakali ken nakadaw ayu bakila ra e kali spot hanan Kadau ba kadai hamne balai ka jia gane kadai hi kabakini ki briu ki shagap mala ka por halanti along the National Highway 6 kini je ki briu ki bakano ya kamdai tangi kali business jonga dane ya ki jongki bai rai ki bat ya ki bubun ki kali tang ban dewa pisa kane kadai ka business jongi ni ki briu te haden ba ki dawa kum ba arla na kini ki kali ki ba kini ki kali ki ba mulach ki dei ki badai ki kali business jong wai na ki khot jongi te hadin ayo jingtip bakila dewa pisa arlak na kata ki kali kan bakita ki kali kim a ki maham bat ki maham chakning ban penyap kita ki driver bat ki maham ru ba dai ban penpau ki ka kerteng jonga hapo video ka bakiring lam ba kita ki driver te nakalian jonga hadin mangayo jingtip ya kata ngaklam lai kendu I ki syaswap na lai bet bye hapo tanat umlong bit house te hangta hi ken ni akran khamat jadi polis iklam yakran chalanti sasangke te kabasyo si kalong ba hadin ba ni lalosh ya kani ka FIR namar ba kani ka FIR balosh na kita ki driver jongi ki basha luti hagini ki brem ki ba kanno ya nga banga punyang penab pistol te nakaling jonga kumba lalai powes nem ngaladon but hadu menta ngam jupat Pyndonkam naka pistol ngadai Nongïalam Sengbhalang ngamdai Kaikhlaw Uban Pyndonkam na kabistol. Ngingi dai kong Nongïalam Sengbhalang, idai ban Pyndonkam daw kulong. Ngingi siya bot ya kani. Ban ni burom ya ki kondon jong kaan do. Ngingi try kong Nongïalam Sengbhalang, ni burom ya ki kondon jong kaan, ni yat kat kong ki kondon jong kaan. Ban ngasneng na kendiu ya ki prad khot jong iru bang dai ban burom ya kaan. Nimdai ban ya lek na kaan. Nawar ba kita kan men madai ba ile ki business ba ki support support Bangladesh la nesha ai nimte ya kata hanrai katkum gajing khai jong members jong ipadai kadai ba tang ha kabanta ban Pyndonkam haye ban ha kabanta gi don gi kato gan ngon hayau halar ba ya clear ki ba wanted tu de tang ta gen te ban kumba kano yang ibat ni supply support Bangladesh te kram don gi proper documents te ngada ban sa kem gen kum ong ne te ban batai ya ki bai ya gajing trai jong ki bai nyumla handai kat bai ki jongi pade nenong ba ni kum ga seng na do meneng ong ba ni dai ban burom ya kan ni dai ban yat kat kum ga kondon jong kan pensyai shau pai ba ka seng kam don benta ai ha ka jing ya dai bat ka jing sha kono yang asimet kum Nongïalam ba harang ba jong ga seng bat kumju ya ka seng hi bro ko bai ta nakalian jong ni penpau ka jing siosi namar ba ya kane ka FIR ru ladai ba ai kini ki driver ki jongi ya uba ni man chadak haden jong kajing doa pisa jong ka ba anak naki bat kajing penting jong yaki bat kajing maham jong yaki haden ba kimyo ay kani ka pisa na kata ka daw ki laira ya ki kali by force chapo thana pistol kung boong mai ta ai ba kan aras nga lani kan le ya ka Pyndonkam ha kajing ya dai bat kajing keno jong yang handai ngan pensya yo pai ba menta ba nakalian jong hadu menta ngampat don ya kata ka pistol ngampat itu iru ya kata ka pistol namar ba kong Nongïalam Sengbhalang ni dai ban Pyndonkam daw kulong
da kino ki tiap pa pen mensang na marba ki Sengbhalang ki dei ki Nongïalam ya ki emlang salang mdei kita ki deng pengkiang lane ki extremist ki ban Pyndonkam da ka bistol lane ban Pyndonkam ban maham you know lane ya kino ki bro ki belong ki prada operasional jani dom ne gan na marba wa yang ya ka FIR fo bangala ayu bangala pani bistol yu ko te kan don ngan ga hearing te mak nyai ka case te hadir mangala job yu ha ka case kan aya ka counter FIR on behalf of defamation gin nama banganam la kan aya ka defamation kan ban patjat ka case gin te nakata daw kan in aswa ban nyai ka case ba uai persaya nga ba uang ba nga Pyndonkam pistol hadir pade ngan aya ka FIR ba ngan claim ya ka defamation gin ngam don daw hiru ngam don kamiru ban maham ki bahayang jasam jongu ban ngam don daw hiru badu te komnongan maham tang bang ayo jingtip ba ki don ki kato gan ingot ki brew ki babat ya ki kali halanti along the National Highway 6 tan kata kada ngala ya kran hapo thana bed house te ka basyon si ko long ba haden bangala de ya kran syo tho bat ki kato gan ingot ki brew ki badan hamta hapo thana ki ong ba pa mdai mangi ba ayu te dei jong ba ni man chada te haden pat ngate ba ki dei Sengbhalang ken ki babat ya ganiga kali te ki ba kamela dei Sengbhalang ken te kum ki Sengbhalang kam dai ka kamram jongi ban apshalanti kam dai ka kamram jongi ban dawa na kino ki kali kam dai ka kamram jongi ban jeng shalanti sangken sa surok highway man la ka met kini ki brio pa de la da pilai sa National Highway 6 pinyu ki man la ka met kin don po National Highway te kan mut ayu kani ngam don kam shu ban kran pensyai te nga skwa ban pensyai tangaw pa ba ban nom so tho bakla ya ka seng jongi bat ni sa kentiu ya ki pradu pat jongi ba kum ki Sengbhalang kum ki Nongïalam jong ki emlang salang ni dai ban trai ban kta bat ngim dai ban long ki nong pen thot ya ki emlang salang bat ngim dai ban dawa pisa bat ngim dai ban le ki kam ki bakta man jong ya ka seng ni sa kentiu ya ki pradu pat jongi bat habani trai ya ka Sengbhalang ni dai ban don laki jong ki kam ki jam dai ban lute na ki dukan lane na ki businessman lane na ki kino kane kadai ka message ka mga kwa ban asyo poi ba kum ka seng jongi ki member jong ka CEC jongi ki dai ki baladon ya laki jong ki jing try jikta banong ba illegal smuggling mo nga namla banong namar ba balay hado bangan ni kendu hiken ya kita kimat ki ba ha on the spot bangi iba kadai sisa ki illegal smuggling namar ba ngiladon ya ki BSF ngiladon ya ki police ba ngiladon ya kita ki custom ki ban pat ya illegal smuggling sudah sa Bangladesh na try ba kini ki dita ki gen ya ka illegal smuggling sa Bangladesh ndir kamram jongi bangin siap bangin dek apsu surok ban siap ndir kamram jongi namar benta po Sinapura dan BSL ma ki kali kimla ban le namar benta banyak po BSL polis la checking ma menta kat ban ki kali load la checking full checking tana iki pat kinya te polis menta ngala i berkat ki polis bena po is gentiles menta kila check load kila alert berkat kila checking ngala i rahmat kimiyai la tanai kinyai pan tang bidan salan kinyai sisen stayo sen sibna kila ikalimo kata tanganun manakatin naman kila biang kasalan tanai pat kinyai tegari dah hajar tele katolong bas kunno bekala suglim bai tanai masih de bayat ka kerteng junga kawan ro napo asam ka penhir ro apo clearet dan menin kato kalai tarik kawan kena kamar napo asam kawan napo asam kapoi kumbasan sistem hapo mau kundur ta kapoi ka phone no driver hanga ka om driver nga kersian sahabat ke kali hakine ki kowe ka kali ka wokenar kadang ka kali karong balik kibat yu driver ki kiu hapo kali da ki kiu hapo kali kipan bisa kumba artli ke kali tengah ong ai ro breu nga ban kren ke phone utau breu umtrek ban kren wong baik kamar jong no kile tho bre kamar jong kersian te kim tip yang ata nga on driver nga phone kinya ba lalu de pesan ba jongi ngong khile jarab tadin ki ong driver demem ai nginra yang kali cepot tenan ngong ki ra kebisa ngimla ba na yapi te ki ho dem ai nginra cepot tenan ngin register case ngong pe mla ban siu panyabi namar kesalan ngibiang kesalan ki ong ho ni habra abai te ki ong driver de pim ai ngin syok ngin bom driver karena kam de kile dang tang man kesnian rela bunsin kila tuistin ngapor ngam kemasuk tarik ki apor kan arbaji demet ki be kali datai ka kali wo kenar balik ki be ka apor kan arbaji ki be kali jong ada lamit
tengah miolat iki namar nga jengai senong berkajuai dong tengah sanya aiba namar riba ju yarap ini kumstal body tengah panirap namar ngamde bakahibian nga to masih ngalik nya penyiar ngadon jaga ketrep ngadon namar ki doktor ngakot veterinary ki siak ni apa jaga trep jong agin adu proof ngadon ni tengah to ngari ki masih ada pantet tengah de gin kumto tengah yo nong setengah sepia tengah yo nong ro namar ngadunit pat cepat ba pilih iya pok media sosial media ro ngadunit iki mlang salang untam der ngabamare tengah tentu kam ya gitu ye balek kita ge bat ge kali jongi ini sepat ndi syuk ban lek kita dikdon kam ki de ban tre ban kata ndi ban up iqway ki dikdon ki jat ki jongi ban tre dan ini sepat na tentu ya ka an bagian cimkia ban tek lakam mungkin mar num jaso nane sekemat dan kum kan kam tam ki de bar jongi bon ki berita cepo asam la saya dan ke jingma ka bo jingma kam tam ki prada personal ni ki berita cek asam untuk sibuk kasan deli arko deli kunta dia bade man gas ni kamu sita tengkat sibuk lai benai so benai den der man gas ni kawan kamar ke tengkat untuk dan gi hapo area jong imo teng keduk masih gi berum tu mo kimio tegipan tu we ateli ngade ke ngam ta der on badil par khoi kin ngade harum ta don atrep ngam tu ngai bam mudun ngayalam selum ngai bam don kam ni pha yu hali borom ta hajaka gi don pha yu hali kunta der om nga khiro sin sayo pio don kayo ta ala kayo kunta mde bayo man kas ni kasalan napo ka kanday mer si sin tayo kandon kan hap kayo kunta pinyo mde bawan man kas ni kasalan nakapo kanday mer kata ngapen siya